Keputusan Rapat Majelis Pekerja Jemaat BKPN Muria Punggur Batam tertanggal 10 bulan Juli tahun 2022 tentang pengangkatan Satuan Banua Keriso di BKPN Muria Punggur Batam memutuskan menetapkan keputusan Majelis Pekerjaan Harian Jemaat BKPN Muria Punggur Batam tentang pengangkatan Satuan Banua Keriso di Jemaat BKPN Muria Punggur Batam. Pertama, mengangkat Satuan Banua Keriso di Jemaat BKPN Muria Punggur Batam sebagaimana nama-nama dalam daftar lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, dengan ditetapkannya Satuan Banua Keriso di Jemaat BKPN Muria Punggur Batam sebagaimana disebut pada diktum pertama, maka bertanggung jawab untuk melayani dan memimpin jemaat sesuai dengan ketentuan dalam PRT BKPN tata laksana pelayanan di jemaat. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagai mestinya. Keempat, petikan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk melaksanakan dengan baik-baik. Dikeluarkan di Batam pada tanggal 18 September tahun 2022. Ini masuk materi ma'adil ina unisona. 1. Frans Bulele. 2. Rencanakan Bulele. 3. Hidayat Tuhan. 4. Indah Putri Dasi. 5. Dian Handayani Bulele. 6. Maria Ciraluo. 7. Mawar Doro. Lau ira ama baira ina tafane bededa tertera kedapan fisema manula ita otu afitu lanote uilawa kedede ya odomoe ni Yesu baba mae malimia ya
Menomituyo na umi Andres si Faudo de Rafe tobali sa togo na Keriso. Ande tafataro ira ba alawera ba tearo ira. Ande tafunulum hadiah lowalangi ba alawa si Manel. Milao ni wajo aya ita ira sinene ande fena. Menola fajamili ira bangwidano. Melau jaraga banwa Keriso jamati solo turiaso musodede. Bala tutuyu gihera jatua soku baloi banua Keriso basa magi ya ira. Andres mani bajul halo jinengi faja fele efa ayat 23 ba minola dujiga banua manutuyu satua khera ba manado ira ba mamoni wanogo ya ira badana joaya bajamati ira. Ba mene faulo bajurania ke Timoteo ade satu anda sanehau ke fanai halawera ba ni fodua wenaita jumanera ba miromane ba jisohalewe fahurosa ba famahai ba ifarogi de dito anda enai dojike banua ba mataro satua enai o ni waonia khania bada ta ila watena ni fakhoi de mane halew jatuanda ni wau jinene joaya sa wa babane buang banua Keriso baba mane hau ya iya so telu nawale halu jatuan sisara falulu ira baba nubaka taroma lino balani faumala olelege maiki falutaya mati bana Keriso babe romane latolo fatedo kamata sisehi amata bana Keriso falau bakal keralala lo balangi falau aifa wanenan aluhuku sisehi ba fatenawa fif mabalo banala fala taufi lo balangi jifadona falu fabali ira falu fasoso fala tegu drono bajile sehi ba beri la taufi nya satuan boi so badedera ma masi niha ira boi bere dae walu la teko makas sisehi sineku lo balangi la ormal la satule bajolalo la farodo de la babanur la dae maina ifarodo de nunia ama natola lira bahe amatara ibe etulaga ena atule fefu babanua Keriso. Dua la faiki satwa ro fale fagua bagusani fa oi ahono wabonrongo taroma lilo walangi nyobakai la faiki ke fale la gunae balolo sila atule luni amunela ade lomingu enane la aninane wa namuninge ba enane la o gorisa lo balangi badae telu la o gidera wa nolo fefu jigena fagudege la tolo cilo ama ina batani fuse ule na onora biolifi ira wa molala tede jilumana abu jofekhi la haugo monorogo kefe ni be badanara amiela ba jilumana boy eba gedera jabwana la hauga ba maema amela enake atule baina molakhen lo walani bahalewe dae ande halewe jato bona Keriso ande badae la fataro ami baina la ila banua awa gelemi wanai halewe dae ande sof khemi bajane lo walani sogau ami babajane bona Keriso bajimoy ami enoni hadia omasa ami ni oni lo walani mi ohe baba mati bona Keriso ane wanai halewe mi ande sabina to bakal kami naidena ami bami be bademi miosiduhuge balo fare ami bawana ya iya bami tema ligu o masiga yaitu loka lo balangi baba ibua dedemiane subido fifujato ba yani tuhidane bami tema bobo bertua balangi ia muhagaini lo balangi demi ehehania di amuniga lo balangi ama bacurungo sogau ni ami awama inoni banwania ya muabele ami falu ami bahalobi anda bawa musumangi ya ia baba banema faori anda ya muhagaini
Lowalangi demi eheha mia ni amonita. Lowalangi ama bajorugo sogauni ya ami awe ma inoni buanuania. Ya ma belee ami falefarei ami bahalewemian. Bawa musumani ya ia baba manema favorita. Muhageni lowalangi demi eherania ni amonita. Lowalangi ama bajorugo sogauni ami awe ma inoni buanuania. Yang mambele ami falefarei ami bahalewemian. Baba musumani ya ia baba manema favorita. Yang dulu taparu jatuh bami ai ami mi oge de demi enal sefi halawni foku balodan beliver mi abir ami ramati simanek iramatua ya abel ami ya oiso kemi manai halawu joayan bei ya mangale menomi ila tena jaya jaya gele vai rede demi andre bakhe joai basong niwa kemi ami banua keriso nomirono hadia ni fagu jatuh bona keriso andre kelowalangi berami ba ya dae ni tema ira ba mi omasiu ira ya faduhu de demi khera mi fosumani ira bahalewera ni bege joaya khera ba khemi ena omuso de dera ena aoha gelera manai halewan ba ena le atagi ira mitolo ira hai kami ira ba mitolo benyo ni fuga ira na mangadra ni ena bahasara de dera doji ita baina fa bebo ita atulo ita bauroma badal wa roto boto ado ita fefu baji no mai hege joaya ita Yesu Kristo ba fauma ta to udana na weda baba manoi boto ando masambua baba na beloya ira baba aifa ba masida na weda badal fefu yang tolo ita badal Yesu Kristo ya Tuhan. Anuna ita moro kujinuna numero 8 lalanote haleme mihalema Kristo saya haleme Kristo saya babe ame enonime lain gelema babe mengalir ikan. Helo walangi soal si soba jorugo, masino daugo menai pada deu kema, melefari daugo menorogo bano ada babulidana, bano bege babano akiriso jatuare, sino awagelo be ame inoniu, babu kubalu ya ira, falutaya matira, bafalulari lala adekhe, maande kau be kera me lauge ni amunia ada. Fa atu bafabele bafana gele bafamasi badalifusa ena wala ira bahalwera fa wona krisa fefu
na le ay kubadana na so daro malilo balangi mafo daradege mafa negu mafa marodege fasau ira balala sadel ehame tolo ira babagoy sade baloloi lo ando ni faluku mete kau ni da anga fakau ni soterai jorugo na bano si seki ira silesi negu ber Yesu Keriso yang duh tumataro jatuh. Kemudian ini aroma budaya semani melalui maka Februari posisi 2022 maka pahumi kembali satu episode bahas kembali ini bah menami lalah lewe bah mapain mas kembali iska managema yang tolong milulalani bah waina ini lalah lewe di yadu. Au si manela la hale ba kamabuta sa kubona Keriso ba na fanaruli ko